END Minister Hovin Central YMA Excise Department hotu te an income. Voin Khan Central YMA Committee Roma Excise and Narcotics Minister Pulal Ngiang Lovamar Hovin Central YMA Shwaitu Tele Excise Department hotu te an income. Central YMA President Pulal Matswan Chuan income ho na hi akai shwai. Pulal Ngiang Lovamar Chuan Central YMA in hrelo do konga theitop chua an na thote ashat pui thule ro pui ati thu asoya Excise Department nen theitop achan ho le tho ho atul thu soin hrelo do na konga thuron in peton turle malak dan tura in pui ton zel turin acha bok Minister hian hrelo do na atan Central YMA a cheng singa a hlan ngal bokani Central YMA President Pulal Machwana chuan Minister in hrelo do na konga YMA te na tho shat puya Central YMA Office aron tlo chulom ati thu asoya theito pachan lak zel an tum thu le Excise Department tenen po a in po takle pheikhai rual taka tho dun zel adu thu asoi Central YMA in hrelo do na konga ma alak na chen khatte ngai thak ani bok Excise and Narcotics Department Commissioner Z Lalmangayan Excise Department malak na chen khatle YMA tenen na tho ho na te asoi income ho na a hian hrelo do konga malak na zel tura tho ho dan turte soi ho ani a hrelo do konga Excise and Narcotics Department tele Central YMA ten pheikhai rual takle in po taka tho ho ni se ti te hrelo do konga a thei angin in pui ton zel ni se ti te an soi ho ni SEDP sum an po pen mangkhan Hmunphiah le chak thuai ro se ti thupuya manga upming chuang liana thuziak ilo chiarang MNF kai shwai sarkar kalta khan kut na thok tu te tan ti in SEDP a vaibel cheza somnga ada diam to chu tun sarkar ZPM kai shwai hian sarkar na an chan hnu loka utpengin he sum hi thlai thar le nan ti in vaibel cheza som da in vaibel che som li chu healthcare atan anda ngala tuna hian kut na thok tu te thora shal chwa tur alo chho meka chungzinga chuan Hmunphiah chu shal tur tam tak omin aching tu ten an du anga shalna shelawin an hawihai mekani ZPM sarkar hian thlai thar leinan vaibel cheza som anda chu mangdu lovin Hmunphiah le tur hian RR Associate chu a in siam rempui chu beisei ang an thlenpui lo hnu a society te phungboma somin kongkwal zok an daple mekani voin thlengin Hmunphiah ching tu te chuan an Hmunphiah shal chwa hun to em chemai theidin hunading chu shalna mumu mal lovin shom ti takin hun an mangmeka an lu a hai tak zetani ZPM hian in thlandona mipui ma a an inzor angei khan Hmunphiah hi leithuai turin MNF chuan aphuta an inzor anga arang thei angbera khosa turin asya tirani sarkar kalto te ache thei angbera chwa in kunna thok tu te mangai ber anga an insoi ange in Hmunphiah shal hun tha hralhna nge hian aching tu te har satna hi phushuk thuai turin MNF chuan ZPM kai shwai Mizoram sarkar chu aphut lata chongka chawa kunna thok tu te do saklovin thlai thar leina na an sumda vaibel cheza som manghian Hmunphiah hi le ngal wat turin MNF chuan aphut tlat bokani ngai thatu te enge in ngai vedan le tunlai chu Hmunphiah alar boka lalom omakhol shing zia ilo chhar vele ang Kolosip district hi Mizorama chuan Hmunphiah tharnem ber kan ni karinga kan Hmunphiah te hi chen asam lama kan shaltlang pui bokani kan Hmunphiah te hian bagale lailapur hi apel me olawa achan pakhat chu hengvai ho hian Hmunphiah tharma hian khoshang shanga collector te kal tlangin Hmunphiah rul turin sum an lo semto chinwangani Hmunphiah manpo hi district dangte ain Kolosip district a hian asang filor hlebok hengkhwa saiphai saipum phai nom vaireng te hi Hmunphiah huan siamna sale aman to na te chu an nibok ome Hmunphiah huan nei tamzokin kan shal dan tlang pui chu vai ho hne na amuna shal mai hi ani a chen khatin ma ni huana mi kekin an phawrawa baga vain an ron le mai chinani kumdanga chuan ashing hi kezi khat cho rwalin somli panga angvela shal chen kan ni a aro hi kezi khat za so machanga za som thum ten kan shal tlang pui a Hmunphiah chhata na zirin tin khat mun hi singli achanga sing sari velin kan shal tlang pui china kumdanga chuan vai hawin Hmunphiah hi chanlo hlawin ni tin mai hian aman hi an ron in lan char char mai china nikuma red san lai ber khan kezi khata somruk pathum ani Hmunphiah hi thlaidang anglo deuh takin kumtin deuh tho hian aman hi asang chho char chara chumi shereng chung chuan beseina le mathlir thui tak nein Hmunphiah mun chu zawle war takin kan han siam ta hloma ma se engelo thlengta
akumina zirlo wange tun kum chu kumdang angin Hmunphiah man chuan be sei ap hatalo top mai kan chen om state vai hola an re thuap mai boxi sarkarin company chen khat in remna alo nei pui wang ni mo tun kum chu an ron in thurual vek ani ti sha takin ashing po kezi a cheng somni panga achanga somthum aya sang leidu an omlo kumma salama ashing hi kezi khat somthum achanga chanin somruk pathum te hial kha athleng pha ani hetiang hi ret alo ni ta ka chuan Hmunphiah huan nei tu te po in to takin ashal thei ta biak si lawa mathlir le be se hi athlon vong ani ber mai kumdanga Hmunphiah nuai nga ashal chen te po in Hmunphiah mun nuai li achanga nuai nga ashal chen te po in tun kum chu an be sei angin an shal thei ta biak lawa amuna leidu om chhun te po in nuai ni te nuai khat sing nga te bakin an le ngam ta hau lo mai heti mek lai hian kun na thok tu te mangai takin sarkar chuan Hmunphiah ro ke je khat somria ta changa za in ale tur tho aron au pui ve mek boka kun na thok tu te po kan lom hle ani Hmunphiah mun le tu tur om lo le hetiang le katlom shal ai chuan ti in mani huan ami cheu chu phoro turin kan han kek ta hluma mani maya ke sen chi ni si lo lo fa lak te alo nga ya kan lo fa te ni tin lo pek alo ngai buk nen kun na thok tu ku ta hian poisa tam om bi khek lo le kan phoro sa te chu lo fa te pek turin shal chen alo nga ya kumdanga kan pek na chin baga le laila purvai te kan han bekwala anni hola chuan ke je khata somsari ba ka an le theilo tur thu in min lo chang le boxi be hi adong non ani ber mai sarkarin ke je khata somria ta changa za aya tlom lovin min lei sak don ti shereng chungin kan khuwa asum nei deuh te hnena Hmunphiah shal huna pek turin apung tlem omin kan han pu ka kan hlo fa te chu an hlo po pekim theilovin kan Hmunphiah shal huna pek zo turin kan sumpuk te chu kan han sem den ta a chuta sarkarin kan Hmunphiah ro te min lei sak hun nga ka kan om mek lain kan in nga na berle kan Hmunphiah ro te lei sak min tiam tu ngei mai khan min lei sak thei don lo thu aron chwa le ta mai si thingtlang pa kun na thoka e zong ve mai ril ru hi ana a be hi adong ngoi ani e damdoi in abikin civil hospital aizol pantur te tana na changkai tak thok tu aming kan shiat tlang lon dan chu pakima OPD ani civil hospital aizol a thok PC thankima pakima OPD hi hun tharveng aizol a cheng ni in civil hospital aizol OPD a doctor chutdan tur social media a post chin chu mitam takte tan malsom na atling kumsang ni som chawa changin OPD a doctor te chutdan tur a post chanti zalen ashila he athil ti hi midang te tan arong bol na a angai ti asoi pakima OPD ti chu kan shefurang akum tam ve deuh to ma se a theina zona midang te tan malsom na ni alatum tlata chol mai alatum lo Assam Rifles le Custom Preventive Force champhai ten dan lowalak lu Kuhva bek somthum pariat anman Kuhva hi Hmunhmel tha khwa champhai district a nimin February ni sompali sangni somni pali khan anmana chengnuai somni pakhat manhu atling heng Kuhva anman te hi dan anga malak zui turin Custom Preventive Force champhai kuta hlan ngal vek ani